eta orain bai, beraiek tokatzen zaien saria emango diogu, beraz, hortarako Andoaingo alkatea Ana Carrere, Kultura Zinegotzia Esti Mujika eta Enrique Artondo Fundazioko Carmen Urkolari deituko diogu, eurek emango dizkiete 35 parte hartzaile hauei dagokion urrezko domina, bai torri Carmen, urrezko domina eta diploma. Bueno, eta nola ez, eskerrak eman 11. piano jaialdia posible egin duen Seiarte taldeari. Eta baita Pedro Aguirreri ere bera lanagatik. Nez eta aurten ez izan den etorri gure desiorik hoberena berarentzat. Y como no, agradecer al grupo Seiasle que ha hecho posible la brillante realización del 11º Jaialdi de piano. También a Pedro Aguirre por su trabajo, aunque no le haya sido posible asistir este año. Nuestros mejores deseos para él. Txalo bero bat, Seiasle taldeko kideentzat. Ainhoa Iartza, beste bat arte. Aio. Ez hori da. Beak agurtu dira, beraien lan agurtu dute, baina oraindik gauza batzuk gehiago baditugu esateko. Lehenik eta behin, eskerrak emateko aprobetxatuko dugu. Eskerrak, esan bezala, laguntzaileak esan duten bezala, piano jaialdia askok egiten dugulako. 11. piano jaialdia bukatu horretik eskerrak beti bezala Andoaingo udalari, Bastero kulturguneari, eragineko teknikariei, Gurutze Gorriari, oraindik hor ditugula. Loidi piano etxeari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Enrique Artondo Fundazioari, eta piano jaialdi honen atzean dauden laguntzaileak, musika irakasleak, piano joleak, beraiek direlako gure protagonistak, eta zuek, beraiek babestu eta honek ekarriz denok egiten dugulako piano jaialdia. Esker mila guztioi, eta txalo bero bat asteburu honetan, onduian piano jole guztientzat. Laburbiltza zaila da, baina datu batzukin ikustet, zaila da asteburu honetan sentitutako sentipen guztik eta bizipenak laburbiltza minutu gutxitan. Nik uste datuek bakarrik esaten dutela. 11. edizioa astebeteko egitarago izan da. Astelenean hasi ginen eta gaur bukatzen dugu. Piano joleak, 805 piano joleak larunbatatik igandien izan dira, baina 7 egunetako egitarago batean pianoa eta pianoaren inguruan beste instrumentu asko ere izan ditugu astelenetik osteguna bitartean. Aurrerapen bezala 11. edizionek ere berrikuntza bat izan du. Ostiralean teklak dantzan izaneko didaktiko bat, kontzertu didaktiko bat antolatu genduen 6 eta 9 urte bitarteko gaztetxoentzat, 2 saiotan gainera. Besteak beste, 3 aretotan izan ditugu saioak asteburuan, auditorian, behian, ekitaldian eta erakusketa gela batean. Erakusketa gelan ere asteburuan zehar 8 saio izan dira, 8 saio labur musika printzak izenburuarekin. Esan bezala, 3 piano jole, 3 gela, 3 kategoria, 8 sari banaketa asteburuan zehar, 805 piano jole, 31 kontzertu, 600 eta 76 obra aukeratzeko errepertorio bat, eta guztira 300 obra entzun dira asteburu honetan. Beraz, ikuste piano jolea laburbiltzen duten datuak hauek badirela. Eta bukatu horretik, hurrengo urteko gonbidapena egiteko asmoz, aurrerapen txiki bat egin nahi dizuegu, iaz bezala, aurten ere deialdi eginda. 12. ediziorako kartel lehiaketa bat antolatu zen, 12-16 urte bitarteko gaztetxoen artean, eta primitia. Hurrengo urteko 12. edizioko irudia ikusiko dugu, berehala. Hauxe izango da 12. edizioko piano jaialdiko irudia. Eta irudi hortako egilea hemen dugu, eta saria emateko Enrique Artondo Fundazioko Carmen Urkolak emango dio, irabazleari. Etorri Carmen mesedez. Eta nik uste ez du lauztuko, porque konturatuko zera duen bezala parte hartzaile bat izan da eta aipamen berezian jo du.
Paula Arjona Vaquero. Edizio gorobila izan da Paularentzat. Eta Enrique Larkunduko Fundazioko kidea Carmen Urkola hemen dagonez, berari pasako diogu hitza, bukatu aurretik. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Enrique Larkundu y el mío propio, darles gracias a todos los que han intervenido en todo esto. Y quisiera decir dos palabras, una consideración más bien. Hemos escuchado a 35 niños tocar. Algunos tienen premios más altos, otros más bajos, y esto no es providencial, o sí, que nos hayan hecho, seguramente algún arquitecto que anda por ahí, unas almenas, unas torres, que a mí se me representaban unos castillos medievales, donde los premiados y los que han tocado hoy, los 35, podían estar en la primera fase. Debajo vemos otras bases, que son los 800 niños que hoy han tocado. Que no nos olvidemos que unos llegan y otros no pueden llegar porque todavía no tienen la capacidad suficiente o no se les ha dado la oportunidad o simplemente se han puesto nerviosos. Pero sí quiero hacer una alusión a sus profesores y a sus aitás, porque todos ellos, cada uno en su papel, el profesor como profesor y los aitás ayudando, aitás y mayores, que no digo diferencia de género, les están apoyando y enseñando con todo el cariño que se puede estar. No sé si se oye, pero debajo de esas almenas, el segundo piso, por decir algo de la parte de arriba, está una base muy grande, que es toda la organización que yo les he visto moverse. Yo he tenido la oportunidad de venir esta semana 3 días. He visto cómo trabajan, el esfuerzo que realizan y el empeño que ponen, la ilusión que ponen. Todo esto, por supuesto, que está sustentado también por el ayuntamiento, por la señora alcaldesa que está aquí, la concejal de Cultura que nos han acompañado y todos los que han ayudado, o sea, todos los que estamos, que hacemos la base. Pero hay una cosa muy importante, ese castillo imaginario está sustentando unas notas musicales. Unas notas musicales que lo que quiere decir es que no son castillos en el aire. No son castillos en el aire porque ya se nos ha anunciado la 12ª edición de Jaial de Piano. Es que hace casco. Orain bai, bukaerara iritsi da, esan ere, aste osoan zehar dekoratua izan dugula, Beronik Ordozgoitiri esker izan dugula alako estenografia politia. Eskerrik asko Beronika. Piano joleke horien saria badute, amaierako kontzertu bukatu da, eskertze hitzak eman ditugu, besterik gabe, 12. edizioan 2017an elkar ikusiko berelakoan, asko ikasi, disfrutatzen segi, etorri urtera arte, ondo izan!